ko o fogolen internet ke nunena mbuda in à travers site internet yon fo coox production tv te fodna caméra fe o pog no elaji sedno micro le émission jom ñaale te fiyantana nun rek sayno ha andoona yee wax dëgg yàlla roga dimla in i mbaago sutoox ɗeetik les anciens gloires xay koy spécialement i ngarna sati cosaan sate adano seexeex te ref mbasis loog o layna mbasis roog te rek andoona yee o yaala subhanahu wa taala a jega citka te citna meen o kiino kiin a lase roog a lasoma ndaa itam i ngidma paax Thior production tv calel mo sukete jala na vidéo he andoona yee wax dëgg yàlla o fuudangaan wax dëgg yàlla te ref ka andoona yee a leerata xoola te ref calel ka miñ na itam o micro le koy o pog no Elhadji Seno xay i ngara mbasis loog ɗeetid oxa andoona yee wax dëgg yàlla xani mbasin te présenter oox ndaa itam mbasis ay fog na commune Mbam na département Foundiougne kon yakarama yakar me ne i mbika rek e oxe andoona yee i njasnora fo ten i mbasin te présenter oox a lay in we ndimuna fo timum a fiyangan inchallahu rabbi e jeg ka andoona yee xani lamtino ten ndax fat no ande koy émission ne wax dëgg refa ka andoona yee a laaca laac i soɓik sereer we a laaca laac i soɓik yar xam-xam ke a laaca laac i soɓik yar cosaan ke kon i ngaranga sate fe mbasis loog ñakkeer a présenter anga bo pare xan nu andin yasam roog a ɓisa in no kaaga asalaamaaleykum rahmatullah Roxe Sene Elhadji Sene maxey simna nuun o kiin o kiin gonum fo simangolum to waasnoxa nuun xaq to wasana nuun itam xeɗa rek roog a ci'a nuun jam roog a ci'a nuun o wod a ci'a nuun sutura kunu mbugnan paax yasam roog a fi'an na nuun i content na paax nu moofanga bo ngar mene mi Omar Badiane Fall a Mbasis oxe ne tema koy ten sime Badiane de layame Omar Badiane ten wiin we moƴu an nda Omar ne em simele Fall refo simala wagadu ndimam simala pire wagadu pire a ndimam in xaƴta papes to roga tax to sodu kan lembame faap o bagadu refa o faap o bagadu refa to roga tax content na nuun yasam roga ci'a nuun jam yasam roga ci'a nuun jam kunu mbugnan paax yasam roga fi'an nuun production Thior production naga yo nu mbiya ngoor nu nga a keek nu mbiya tig ka faax na ref ndax ke funa ten refe o kiina moofan mbinuma mo nu sutin bo wiin we andin kiina moofan mbinuma mo wiin we andin ngir nuun kon roog na rafid ka nuun ndax keek wiin mayu ngara meek nda kan fañ u fañ rek mais nda koy ku rooga fina wayiro tatig ku rooga fina wa mbaagonga fuuf wa andoona yee nawle of we xa teɓ fa ye mbi'an kon fi rek yoon fa den ande ku jogna roogo i ndeyaful meen i ɓaato ndet na lamtaka to rooga tax jerejef Omar Badiane Omar Fall nda Omar Badiane fo moƴo siw a ciñi andoona yee i ngarna sate cosaan sate aada meke ref mbasis loog i soɓidom me andoona yee meke ref mbinof a jeg ka andoona yee roog a lasamo ten xaye no ke andoona yee ten roog a lasom xaye meke soɓoma itam i mbug'u koy kam ke andoona yee i ngara me andoona yee daan we ndax tiga na gartan daan ndax wala boog leeg-leeg roog a cit a waaga ñak mbajur ke sax nda roog a lasit xaye koy i mbug'u an me andoona yee wax dëgg yàlla calle ke roog a lasoma xaye nam fa nam tamaaro jerejef content nama paax koy xaye sax moƴ mo content ke funa ten refe ga'a keeke roog ci'axamo ten nda kan fañogun boye faɓit ndax a comme rimema bo maak mames ke leeg-leeg de a ño'axama leye kooro kara mais xana fanik to yagan nanan bo mames code nour fe rimna es ten faktu la kaaga nda kaag fop gim inum yam yaag andim dara ini inoor mene reto Ndakaru waaɗik navigation 91 92 93 92 jeguma carte navigation navigue am nak o xiido leŋ o ngoolo leŋ rek navigue um o kooro ne jegan tokores jegan no ke ten remplace um 1 mois in fat jir na ka lala de ɓisam seto nga tig tokores a laaj jaase no andan a xeet Dakar i ndeɗanga ɗeet kin te leyame xe i reti xad e tiga xa mbasis in fuxanin ke te leya fop andinum o layanga lay te reti xade tiga xa mbasis mais o kiino ye na waaɗa navigation o Ndakaru mat o moofanga te ɗeetidong o refo Ndakaru to te waaɗa o layanga ne reti xade xan nu njofoor joforim fo ten mi i moƴo njofoor yaam ke te leyooga xama feliram
ndax me waɗa navigation te leyame texade tiga xa mbasis ndike yaga keka andan a ga in lakas wa nga in lakas wa nga in nda kan jeki rek alaji naviga am jallam Sonacos jallam isini na ñaɓaɗa inin alaji faal fe ka ndorong fop fiyanum ɓe fa reta port gara kan jeki rek bof bagage gata mbasis wallahi biid sakes yaga in fo kolone Moustapha Ndong fo Moussa Thioro ino mbogu ndok kinaaw ray xajma bagage tout ya gatuma kan jeki bes fo leng kut bes alxamis in men ndigil alxamis xaye ngas tal in départ waɗi ka koɓala retambe nda nu ga'ona koy mexe waqa paj mexe ɓora mexe fasa anam ka te ɗaxa ndaxa nu janu tuma rek roga lalaxam ke te ɗaxa refe na paj refe na qoɓ refe na naf in gar fi fop bo pare in gata mbinne dal fo liil bagage ke fop kam mbinne garna gara ɗetida es aga mbedel ke kam mbinne am may te leya ese waxo e selbe mate o mate ndax o kena nu njegu o pan te leya o kena re yaal mbinne o de o xaga damo don a rok kam saate fe a leyik garna gara yongina walit de mbi anda xibaar i garna gara a walida yongin a ret te he o mari a commencer a pan te a commencer a pan nek panes a gartu a sumba koy ye i ndef na Dakar en 1991 92 fap sote Moussa Ndiaye a jalanogu maaga Dakar o kiinum te miñum lool jege ɓi den ndefe te gina ginaaw ray i net yongni ka den maaga xiruy ka den saxo ye fadu matela mo ten ala me yaago o mare ndax o kiines de njelana a miña miño doloox to jege ɓi me kaga som te i in jip mbinna rek xot kuma gar coodno ten leyin me 2 mois cianum 2 mois kaga mbad tero ko fudu a rima koor mi koy we cambe in gata mbasi in ndef ten na somba waɗam bagage ke tout bo jik sax na saxa lang eta kan fin souvenir naga alaji ina roga fita ye watma bagage ke tout bo te tew bo njip kam sak ne geek no ngol ko radio pro Moussa Ndiaye xoyam ala me Omar me tela me o kino haga fel ona affaire ka na fan dimfa e ale o gar e ame kate soxla on we cambe me ano hak koy te hak muso ona fen tigori ka bote jego bi no wetano te le o gar pada bagage ke pada anda dal ho départ wat ko Dakaru Moussa Ndiaye faga axey ndefum on maago he nangapa ten e taxum sut meek abisa mu Dakaru et mo fanit ya faduma patron rek ga'a fo ko ngeen mo mbegam ko mandako patron tok fanginum bona gan gata fadid nak anda e okin ku jegona jeg xam-xam xana jeg ka an ke rona ga okina garanga alam tam ka anderu makal lan me bisidinum me nda chodam numéro of in garanga nak in hummin pises rokkam gor ma ko logo wadi xam-xam ga xam-xam ko rimti e naten forge o wadkin apajata dek rek o rimit kel anda ke wadi umana ko bala o kin tira moten ka inotum koy nda pancen wadiki indokkam gor ma ko indetanga lamtanga xan leel ke lamtuma bo pare leel ka andone lamit kinum ni garangan wadkin nako balan garanga ndetanga Dakar ho kino alayn me bisidanum garangan fianin kek ten andone ten inoxtum no pan e fa pisa nyakka koy an akete anna yagan jemani to ndik tela me ga apan me e tela me fi ke wa gona ko wa gerone o was e to wadkin ga ando ko le kref ma xaye layna nderum farok som andok nuga o nambay zaro kamek andok nuga o nagaete o timolek aro kamen reve ko reve to ken to si ale kare kure fe nandigil we god kure fe nandigil wa ge god ti khad bay di ko fanan bo nyal ne xaye ade da ngeen digil wagon wasanum ta ko caaxan faaxe o kino ero ga ciangan
o waga ngano damit o damti o wagino to damit mandu wi kek callele sarif anda ke fitan langoten alaji ino xam bo wada sire ñoxane nimbira fanno xa in fanno xa pour waspan billahi in fanno xa pour waspan nda muret mo wa grek to roga tax kala me omar me nam tela me ti jallik to wadi xam xam wala me ke ka jiga fak yak rimando bona mbay fa sum ken la lolo ga andan mbay fa sum yaat mo maga me to ko mbay kan bugo waspan te jal ala me ndanes ala me ti fanik aviana am listakar al soda ma paja daka ka wat kuma na ko bala asima motin bisidin tela me si jallik omar me tela me te o jallik o jiga nga xam wat ki xam xam ala me ga ake me tela me telo khon ka bo akata o xana mot may way kon anda e kella a jiga jig kek kan jigundo ga cha motin bu pare to bug inum yam ka dum dum tigi kref na pan tigi o wiya ngantu zo kidum binne so to ko sen sakaro ruvet ne je korona jal bes arhamisa fadda nga je korona wadik na ko bala teninga fadda nga wara wadik tig dimata fadda nga wara wadik tig to turu he jalla tiga dum no mi lol ndefol leg me ke ka dum kan was kan naat mo koy bo ande me tefna yahwate bu mucc wate in jogo koy baatu go sogo god go loxten ko pa dam am sax da kan yelfin un alhamdulillah gidma marog ndax ci xar bay dik ka ofanan mat abdou diouf bo xaye wax deug gidma marog gidmam tena roga pa voilà omar jerejef ni andone wax deug yalla kena fa ka andone o tene imbuku d'abord i an andone naga saxtu to laya encore conséquence kesna kamfe laya encore refe ka andone natable anda bug art sabo asin yami tam refa ka andone danger hay icitno yalla subhanahu wa ta'ala tam nugo on hano paje jab hano anu o pada hano fañ nda koy kirago citna force te dalo kino to kino hana exécuter en tant que ondebe na imbagno layit ndax na jeunesse def hay o inoha refna sate ref fi moromof rogalaso ndax keke encore wetando hiruma anone dan wa a jigatin wa anone rogalas aden ken o yakare agara garto kof wala don fa def anon dal amana dal roga fudna ndax nago jiga tigal lame mais ici troga jiga men encore magatam bugo am antal wala jerejef encore bata mo kontanten ga keke anda jiga ka mos o ngale no simala la awo nge osimala arima refa nge mbir anda mo zangu lewten ndan ciosan in apaj tigi osimala jegun mam ka bo ñaan ne xaye apaj injek a mam inva ne ena musa ninza ten gisogu xolle ginan fa ma gisa na dingale musa ninza jeg e bi koy nda ha gandi ga fadid anga boyu ne ngoyir telay winwe sa te fo pala de ne o leng jir ken digne alende to yallik jirnu gandan kapta in ago simala reedu musa ninza mam ino jirnu garna agara te kapta in o bawle uta te musan boya digne su toka o leng mo ndoxke para nga nak o kino kin na zateve o bisanin xumbu te jeg ka te ñowitna ya ma aviana nun ka taxna bokino kin na nun awa gore ta jallik ba gara fatit tigaga mam inare musa ninsar i koy ful lakas ka encore anaka anone kata kaga wenana taw aver pan ndikyo bo ataxatna oxe andone ten rimteten fo janguna o kin wagate andira den nda ko xe rimte na pan a jegin sale ngatanga o kina jira ko nga ha wadida do nga bayta wodu ga meg rek ma hay gidma marok nda ga jirnu in bisida monen wadni revange hana honka mom fu jir docteur wa gimta dara nda jirnu bisido na ga kino waga na do ko lewe nunga anana ko nun ya tiganna me kati me bogel ame bel wage fallay wage dara ndandi ki chok nata to asiniga ino sate wade lemba onge ko wana kata kawla jege maga ngupu invan
jege mate bisandina ndaxe cok na roga fi da jam taxon long mais o kin ke ca jegna fo ko janguna ndefe leng o janguna fo ko jeguna ndefe leng o jeguna a fadidanga o ndik rek a fi ka roga damtin o janguna ko a jangana jang foge roga cina